Yan na guys, pinakagaguluhan idol bad boy ng Cebu. Oy, Jowas TV, shout out dol. Ano guys, dami na pa-picture. Foto bomber eh. Yun o, bad boy ng Cebu, pinagkaguluhan. Dami nagpa-picture guys. Oy, dinumog. Kinaidulan. Panaw. Dami. Guys, kinaidulan. Nabornal, ako di jersey B. Ato po ka. Puwak ba? Wala dol, shout out dol. Yun o. Bad boy! Bad boy ng Cebu. Yes! Ikaw. Idol. Yun o. Salamat kayo sa Maxman. Kayo lang ito supportahan yun. Kayo mag-support sila. Direct na lang. Wala ka mapalituran? Wala. Shout out Jubabs TV. Jubabs TV. Shout out idol. Kinaidulan. Salamat nila. Gabi na guys, hanggang dito sa labas, pinagkaguluhan, dinumog si bad boy ng Cebu. One, two, three. Adol, ada patrol kaldor. Sakay na patrol kaldor. Balik
Nato anang patrol dol. Biya na kas patrol dol. Shout out Jubabs TV do. Shout out, bad boy na si Po. Shout out, bad boy na si Po. Gidol, kinaidulan. Selamat amping. Okay guys. Please subscribe to YouTube channel Jubabs TV. Okay, peace out.